Tripod untuk apa? Untuk apa? Sorry lah. Pegang kau lah. Pegang kau lah. Dah YouTube bang. Stand je bang. Kau nak cari plaster lah. Cari plaster lah. Plaster bang. Selasiban. Selasiban. Bisa loket kau nak. Bisa loket. Bisa loket kau kamera nak. Loket kamera nak. Di masa saya selasiban putih lah. Suruh Prat, buka YouTube Prat.